Guys, twongeye kubasuhuza aho kurikirana Kazingamba TV. Tubazaniye video y'ikibuga cy'Ihuye aho bigira moto. Aha ngaha niho bigira moto, ni naho bakorera ibizami, aha niho bakorera i Huye. Niho bigira moto kabisa. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo video y'ubutaha aho bakorera demarage naho bayigira nayo izakugereho. Ikimara kugera kuri ibintu byacu tukamwa urakora subscribe ngo mukanze no kunzogera. Ubu rero aha ngaha niho bigira mu Huye, ni cya kibuga abantu benshi batsindiraho, namwe murabizi Huye hakorera abantu benshi kuko hahuza uturere dutatu. Nyaruguru niho ikorera, na Gisagara niho ikorera, ugashyiraho na Huye, udashyizeho n'abandi bakurikira impande n'impande. Niyo mpamvu kode z'Ihuye zishyira imbere y'izindi. Haba hari abantu bazi moto kuko hari abarimu barigisha kabisa. Rero niba utarakora subscribe kugira ngo video y'aho bakorera demarage kugereho, urabona ko haba hari n'abantu benshi. Ubu ngubu hano twari tuhageze mu gitondo, bari barimo bishyushya bitegura gukora ikizami. Aba bose ni abantu bagiye gukora kuko hakora abantu bageze kuri 70 kuzamura, ntabwo bajya munsi ya 70. Kandi abantu b'ihuye baratsinda. Nimba ushaka kwiga moto rero nawe wazihuye. Muri video ya demarage tuzatanga na nimero z'abarimu bazi kwigisha bakaharabuka. Umwe ucisha mu makona moto agendesha ipine rimwe. Urabona uriya mujene wambaye agapira k'umuhondo bamwita, uriya niwe mwarimu twese tuzi tutunamye kabisa. Tubanje kubashimira gukurikirana Kazingamba TV. Tugomba gukaza ingamba mu bintu byose. Ubu twageze mu binyabiziga. Aba ni abanyonzi baba baje kwiga. Urabona ko iyi kase ya n'igare uragiye guparika mu yandi magare aze yurire moteri, kuko urabizi ko abanyonzi aribo batunga amaperime ya moto. Uva ku igare ujya kuri moto, uva kuri moto ujya ku modoka. Rero icyo tugusaba, inkunga tugukeneye ni ugukanda subscribe kugira ngo video y'aho bigira demarage. Urabona na kiriya kibuga cyo hepfo, hariya niho bakorera perime za F, zirazi imashini. Iki kibuga rero uko mukibona gikorerwaho perime zigeze muri 3. Iki kibuga habera circulation n'amakona bya moto. Niho habera ikizami cya circulation n'amakona bya moto. Hakabera ikizami cya se, aho bakora duwanire guca mu makona kuri se. Hakabera ikizami cya D1 aho baca mu makona. Circulation ibera mu muhanda uri ruguru, nawe tuzabereka muri video zacu zitaha. Urumva hakabera n'ikizami cya F.